Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rugende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa kabiri kw'igenekerezo rya 30 ukwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiri kubera mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Congo muri zone za strategique. Hakomeje kugenda hongerwa ibirwanisho ku giti gira intangere, ni mu gihe kandi bitangazwa ko hakomeje kugenda harungikwa abasirikare mu bice bitandukanye. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umutama ubikurikiranira hafi ugiye kutubwira ibiri ko biragenda vyibonekeza, agatubwira amakuru agezweho kuva ibunagana kugera ku mupaka wa Kavimvira, tukareba ibiri ko biragenda vyibonekeza. Mutama wiriwe neza? Mutama wiriwe neza? Mwiriwe neza, muraho neza, murakomeye bwana munyamakuru. Yego turi amahoro Mutama. Kugeza ubu rero tudatinze ndagira ngo ubanze uduhe incamake y'amakuru uri buze kuturamvurira, byifashe gute kugeza ubu? Turaza kwikoza mu misozi y'Inembwe, mu misozi yegereza Kamombo, twikoze mu misozi itandukanye yari muri Minembwe za Kakuku ya kabiri, Kakuku ya mbere, twikoze ahitwa Katembo, Marungu, twikoze Turambo, Tumenye, Gipremesi zakozwe mu Swenere za Sarambwe. Yego. Turaza kwikoza kandi mu misozi itandukanye yari muri Sudi Kivu, cyane cyane mu byerekezo byari muri Fizi, tuze kumenya ibiri gukorwa n'uruhande rw'Ubutwenere za Sarambwe ahitwa mu byerekezo biri hafi hariya, ariko nanone bagamije kwerekeza mu byerekezo bya Kavumbwe, Kazimiya, Kananda n'ahitwa Mukanga. Yego. Iri guca nyuma y'umutwe n'atanga bamaze gukitanga abakomando bagera ku 2600 ahitwa Kasongerwe n'ahitwa Karambi n'ahitwa mu misozi Ndoma, imisozi iri muri Walongo. Bikanavuga yuko ariko nanone Fdnb nayo yiteguye urugamba nyuma y'uko muri ino bice maze kukubwira makumyabiri ishaka kwerekezamo bya Kavumbwe, Kazimiya, Kananda n'ahitwa Mukanga. Fdnb na FDNB abasirikare benshi, kandi nanone turagaruka mu misozi y'Iwarikare, tujye ahitwa Nyenzira, tujye Buringa, mu misozi twikoze mu byerekezo bya Peti Burayi, Fatuwa, Bukumbirwa, tuze kumenya uko bihagaze, aho byongeye gukomera cyane. Intare za Sarambwe zarasanye kandi zahanganye bikomeye n'ibiro by'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, habaye icyitwa divansi idasanzwe. Nibyo kandi turaza kwinjira mu makuru akomakomeye turebe uburyo Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo ikomeje gukora deals kugira ngo irebe ko yabasha kuba yarwanya umutwe wa 23. Ibi byose biri gukorwa bikaba ari ibimenyetso bikomeye bigaragaza uburyo ki bamaze gutera umugongo mu buryo bwigaragaza ibiganiro bimaze igihe biba yabibereye Doha muri Katari, ndetse n'amasezerano yagiye asinywa mu bihe bitandukanye. Turaza kubyinjira mu buryo bw'iramvuye tureba uko urugendo ruhagaze, intumwa zoherejwe na Kisegedi kujya muri deal muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turebe amakuru mashya tugezeho kuri izi ntumwa. Turaza kandi no kubabwira ibikomeje kugenda bigaragara aho mu barracks za FDC hakomeje kugenda hapangirwa imigambi ikomeye kurwanya 23 hakoreshejwe uburyo bushya ndetse bwibanzemo cyane ibijyanye n'imikoreshereje y'indege zigomba kuzajya zirasa mu bice bitandukanye, zikarasamo misile kugira ngo zihungabanye bikomeye birindiro bya 23. Turi buze kandi no kureba uko 23 nayo ihagazeho, bivugwa ko nayo ikomeje kugenda yubaka ubwirinzi bujyanye n'ikirere. Ibi byose rero bikaba ari ibimenyetso simusiga bigaragaza ukuntu imirwano ikomeye iri kwitegurwa. Turaza kandi no kugezenguruka mu bice birimo Minembwe, Fizi, Mikenke, turebe ibiri ko biragenda biba, turebe kandi bijyanye n'imyiteguro ikomeye 23 natwirwanaho bari gukora. Turaza kandi kujya Iwarikare tubabwire bijyanye na contre-offensive 23 nyuma y'uko igaragaye mu myiteguro ikomeye. FARDC ikaba isitangiza contre-offensive mu buryo bidasanzwe, bikaba kandi biri guhura n'imirwano ikomeye y'abazarendo ba APSLS wo kwa
Janvier Karayire bakomeje kurwanira muri territoire ya Masisi kuva ku munsi w'ejo kuwa mbere kwigenekerezo rya 29 ukwezi kw'icyenda 2025 aho rwambikanye kuri ubu bikaba bikomeje kugenda bigaragara ko umutekano utaragaruka. Turinjoro tubabwira ibiri kugenda biba, turaza kandi no kunyarukira mu makuru akomeye akomeje kugenda avugwa mu makungu arabana n'umutekano. Banywanyi ziro nizo ngingo z'ingenzi tugiye kuramvura muri aya makuru, ngusabe ubane natwe kandi wowe dukurikiye bwa mbere tucyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha vyibanda cyane ku mutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Mutama rero reka turamvura amakuru yacu tuyaherehe. Aya makuru tuyahere mu misozi miremire y'Iminembwe. Yego, Minembwe byifashe gute kugeza ubu? Ahangaha ndagira ngo mbwize kuri ko ibintu byakomeye kandi ibintu byazambye, ibintu byandisira kandi bikomeje kugenda bigaragara yuko buri ruhande rukomeje kwitegura mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Yego. N'ubu nyuma y'uko umutwe neza Trump ufashe imisozi y'inzibira ugafata imisozi yegereye haranzibira ndetse kandi uyu mutwe ukaba ukiri no gushaka gutangatanga n'ibindi bice byegereye muri ino misozi. Yego. Nagira ngo mbwize ukuri ko ibintu byakomeye kandi byahinduye isura nk'ubu ngubu muri misozi yegereye hariya Minembwe. Yego. Ibintu bikomeje kuzambaza amanitse kandi ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Yego. N'ubu mu misozi yitwa Ikamombo. Yego. Nyuma y'uko uyu mutwe utangaje yuko wamenye amakuru y'uko iyi misozi y'Ikamombo ndetse kandi n'iriya misozi yitwa Kimanga n'imisozi ya za Mwanamukwe n'ayitwa za Kibungo n'ayitwa za Tumungu, utibagiwe imisozi ya Butegere n'imisozi ya Bisembe n'imisozi ya Karundu na Mwana n'ayitwa Kabirongo. Yego. Nyuma y'uko wamenye yuko igisirikare cya Politique cyashaka. Yego. Noneho uyu mutwe ukaza kwisanga uri hagati n'ubundi udafite aho kwinyagamburira cyangwa se aho kujya mu byerekezo bigana mu burasirazuba bwa Sud Kivu ndetse n'uburengerazuba bwa Sud Kivu mu majyaruguru cyangwa mu majyepfo. Yego. Uyu mutwe ikintu waje gukora wavuze uti mu gihe n'ubundi twamaze kumenya amakuru y'uko iyi misozi ya za Katoki, Mwenga, imisozi yegereye za Karundu, Mwana ndetse n'ayitwa za Butegere na Biyonga na Kabironge izagiye za Kibunge na za Sekarama na za Mwanamukwe na za Kimanga. Yego. Mu gihe FRDC twamaze kumenya amakuru y'uko iri kuhashaka. Yego. Ikintu tugiye gukora ni ukuziporoyinga abasirikare bagiye kuza n'ubundi n'indi misozi itangatanze Minembwe. Iyi misozi ya za Kamombo abangaba kandi nabo bagiye kwerekeza mu misozi yegereye za Kananda na Makunji mu byerekezo bya Fizi, ariko bikavuga yuko nubwo biriya bice biri mu bice byariya muri Minembwe byazikorezemo uyu mutwe ndazakoranga abasirikare beza bakomana. Yego. Ishingiye ku mafoto mfite hano ndetse n'amavideo biravuga yuko intare zafarambwe nubwo zazikoreza abasirikare igisirikare cy'Uburundi nacyo ngo cyamaze gutangatanga iriya misozi. Yego. Kuko biravuga yuko imisozi ya Kananda, Makunji aka kanya ngo hakikijwe abasirikare benshi cyane kandi bitwaje intwaro nyinshi ziganjemo artillerisi. Yego. Imisozi ya Makambi n'ababyerekezo bya Baraka utibagiye Karemberenge. Yego. Ahangaha ngo hamaze gushyirwa abasirikare kandi bikavuga yuko nyuma y'uko hashyizwe abasirikare ngo hagiye kubaho ibitero simusiga, ibitero bidasanzwe bigiye kwibasira iriya misozi y'Iminembwe kugira ngo barebe yuko uyu mutwe nibuza bawusubiza inyuma no komeza kwinjira mu misozi yegereye hariya za Turungu, Kibungwe n'ahitwa Kimanga no mu misozi bya Marimbo no mu misozi y'ahitwa Marimbo. Yego. Ku bijyanye wenda n'ibyo biri kuba si ubwa mbere bibaye, si ubwa kabiri, abo bahanganye bo bahagaze gute? Baricaye baratuje? Ubu rero aba bahanganye icyo bafite cyangwa icyo bari gutekereza nta kindi. Yego. Nyuma y'uko uyu mutwe ufashe Nzibira. Yego. N'udusozi tuhatangatanze turimo Irega, Buzoto ndetse n'imisozi yegereye hariya za Kabugi n'ahandi hatandukanye. Yego. Ubu ngubu igisirikare cya FARDC biravuga yuko gifite abasirikare benshi cyane bari guturuka mu misozi yegereye ahitwa Biteka ndetse n'ahitwa Rugarika. Yego. Bikavuga yuko abasirikare bari guturuka muri ibi bice bari guhuza n'abari guturuka mu misozi ya za Kiga muri Uvira bakazamuka muri iyo misozi ya za Mwana ndetse na za Kirungu. Yego.
berekeza mu byerekezo bya Mwenga kugira ngo barebe uko kimeze cya misozi cyangwa tanze Mwenga biyonga bashobora kuba bayizamuka bakajya gufata biriya bice byegereza Busumba n'ubundi bice bya Nzibira bigasa naho n'ubundi babitangatanze n'ubundi iyo bamara gufata ibice byose bitangatanze mu Nzibira dore ko Nzibira aka kanya ariho hari abasirikare benshi b'ineza zasanzwe ngo baze kubona uko babakuramo urabona yuko FRDC yo uko ineza zasanzwe zikuru yingana niko bongera ingufu cyane cyane kandi biganza ku bice navuga kuri strategique mu buryo butandukanye n'uko FRDC cyangwa Fdnb bajyaga bakoramo mu bijyanye Mutamu ibyo byose bikuba ko hari amakuru avuga ko hari abari muri AFC baba bari kwinjira muri FARDC byo mu makuru mufite bihagaze gute ahangaha rero abasirikare bari kwinjira muri FRDC yego biravuga yuko ni bamwe mu basirikare bafatiwe muri ya misozi yegereye za Mbara kandi ku misozi yegereye hano ku ibitekerezo bya Rulimba yego abandi bagafatirwa za Kabambare aba ni abari boherejwe bagamije kuza muri bino bice kugira ngo rero ubwo bafata igisirikare cya FARDC n'igisirikare cy'ubundi ku bikorwa bitandukanye ndetse kandi ku ntego nyinshi zitandukanye yego bikavuga yuko rero kandi abangaba nta yandi mahirwe bari basigaranye ndetse ayo kumanika amaboko cyangwa se bagahitamo kurasa yego kugeza ubu turebye ku bijyanye n'abacanshuro bya bihagaze gute biranavuga ko no muri ibyo bicara bagiye bazanwa amakuru ibyo bifiteho n'ayahe icyitwa rero Black Water yego yamaze gushyitswa mu misozi itandukanye yajya muri Uvira bahashyitse ryarabambere aba Black Water rwose guhera ku munsi w'ejo bari barimo barazanwa yego bari kuzanwa baturutse hehe iki cyumweru cyose turimo ku munsi wo kuwa mbere ngira ngo batangiye badeployinga mu Black Water baturukaga he aba Black Water baraturuka Bujumbura Black Water rwose baturuka Bujumbura hari abazanwa mu modoka baciye kuri uno muhanda uri mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika kuri uno muhanda uva Bujumbura hari abazanwa bagiye mu nzira z'amazi biyambara imyenda y'isivili bagahita bashyitswa muri bino bice bya hano za Uvira yego Uvira kandi bari kuzanamo aba bacanshuro Black Water nyuma y'amasezerano akomeye cyane i Black Water ayagiranye n'igisirikare cya FARDC cyangwa na leta ya FARDC by'umwihariko ku muyobozi mukuru w'umutwe wa Black Water Eric Prince wamaze kuvuga yuko rwose yiteguye guhangana n'umutwe wa 23 kandi azawutsinda mu buryo budasubirwaho yego bagahabwa amafaranga rero akayabo kenshi rero biragaragara yuko ngo yihaye igihe gitoya kandi mu minsi mikeya akagaragaza ikigero cy'ukuntu gashoboye kandi agomba gukura uno mutwe mu bice byose bigaruriye cyane cyane kandi ibice bya West Kivu ndetse n'Kivu y'Amajyaruguru by'ingenzi abo ba Black Waters bazanwa Mutama ese bazana ibikoresho byabo bakoresha ibya FARDC ubundi biba biteye gute bijyanye n'akazi kabo ndetse n'imibereho mbere na mbere mu masezerano yabaye hagati ya Black Water ngiye nk'ikizite numvishe yego harimo yuko habanje kwemeranwa bavuga yuko hari bimwe mu bikoresho bazazizanira yego byiganjemo iki byiganjemo izi za computers byiganjemo ibindi bikoresho navuga yuko nyine iby'ikoranabuhanga cyane cyane ariko bavuga yuko nk'indege za drone izo ngizo zo zizagenwa na FARDC ariko nanone ahantu zizava cyangwa se ibihugu byaguriwemo bikabanza kumenywa n'uyu mutwe kugira ngo utazateza ikibazo kimwe cyangwa ikindi yego reka tujye ku zindi axes z'urugamba turebe uko ahandi byifashe ngira ngo Warikare na Rubero ntabwo bikiri ibanga M23 imaze igiri gukora deployment ndetse no mu bice bitandukanye ku munsi w'ejo wa mbere w'indwi hajya humvikana imirwano kuri ubu tuvuga naho Warikare no mwabiri abice bihegereye waduha shusho ki y'ibiri kugenda biba ishusho rero ya Warikare hari agace kabereyemo imirwano yego ni umusozi witwa Karonge ni umusozi uri hagati y'umusozi witwa Kitanga ndetse kandi ukaba n'umusozi uri hagati ya Kibowa Mera ndetse na Parimangi ni Kishanga ngira ngo urabizi ko iri muri teritwari ya Masisi Kishanga ikaba iri hafi ya Kibati yego naho abasirikare bo mu mutwe w'intare zasanzwe bavuye muri ya bice bya Kishanga bazamuka muri ya misozi ya za Kakunge bagamije kwegera muri ya misozi yegereye za Kasuka muri ya misozi miremire ya za Bunyampuri aho bivuga yuko ari naho ababiligi bakambitse ndetse n'abasirikare baba Black Water bamwe na bamwe abacanshuro bariyo ndetse kandi abasirikare b'abarundi yego
amakuru rero avuga yuko uyu mutwe wagejeje kwa Givansa ugeze mu misozi ya hano za Karonge bategerwa mu nzira n'abasirikare ba Politique bari mu misozi yegereye Mange Merantindo na Katibuwa. Yego. Bakaza ko guhangana gukomeye cyane kuko mu bantu bari ku myondongere ku rugamba ndetse n'abari hafi yaho baravuga yuko rwose urugamba rwagaragayemo imbunda ziremereye n'ubwoko bw'amapige mu ndetse na BM23 n'izindi ntwaro ziremereye. Aho nta bahafatiwe Mutama? Ku kijyanye n'amateka ku mpande zose nta makuru ahagije turafata, ariko ndacyari kuyakurikirana cyane buriya mu nkuru nyamukuru turibuze kugarukamo mu nyuma ndaza kukubwira uburyo bihagaze. Kugeza ubu ngubu intebe z'abasorange cyangwa makumyabiri na gatatu biravuga yuko iri mu misozi yegereye hariya mu misozi yegereye ahitwa za Masungu ndetse mu misozi yegereye hafi neza na za Buringa. Yego. Bikavuga yuko uyu mutwe wongereye abasirikare mu misozi yegereye za Nyenza ndetse n'ahitwa za Masingu mu misozi yegereye ahitwa za Route Nationale 529. Yego. Kuko kandi ari imisaga yazamutse iva mu misozi ya za Kishanga izamuka yerekeza mu Eso. Iyi misaga n'ubundi n'ibijyanwe Karembe. Rero bikurikirwa n'ubundi no ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC bivuga yuko iriya misozi n'ubundi yegereye za Ishunga, Kembe, Nsindo n'ahitwa Kibuwa na Karonge aho n'ubundi FARDC nayo yazanye abakomando n'abasirikare b'Abarundi. Yego, batangiye kuhagera ryari Mutama, bahageze bazanye iki, bari bafite ibihe bikoresho? Nukuvuga ngo bageze bazanye ibikoresho, ariko nanone ibikoresho byabanje kuzanwa n'indege n'undi z'ubwikorezi bw'ibikoresho bisanzwe, ubwo birumvikana ko yantunove. Yego. Byinshi byarazanywe bishyitwa muri no misozi ahitwa muri iyo misozi yegereza Rogo, ibindi kikahitwa Biruwe n'ahitwa Matenda. Abasirikare benshi babajyana muri iyo misozi ya za Bikomeye n'ubundi misozi strategique n'ubwo iri kure cyane y'iriya misozi ya za Nyasi ndetse ikabakoreye y'imisozi ya za Kembe ndetse n'ahitwa za Kabamba. Yego. Ariko ni imisozi strategique bwana munyamakuru, kandi ni imisozi isobanuye ibyo bari kuruhande rw'abasamuzi kandi no kuruhande rwa FARDC. Bivuga yuko rero izi dipolomisi kuba zabateye uko bineza batarambwe, bigatuma mu misozi bari barimo yegereye zamunyakiri mu misozi ya Byungu bahise bareka kujyayo. Nibyo ni imirwano ikomeye n'ubundi Mutama ikomeje kugenda ibera muri wari karere. Kambanze mbwira abadukurikiye bimwe mu byo namenye, ubwo nawe uri buze kutubwira ibindi byisumbuye kubikomeje kugenda vyibonekeza. Ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zimaze iminsi ibiri zihanganye n'umutwe wa 23 urwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa mu duce dutandukanye two mu teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iyi mirwano ikaba yaratangiye ku munsi wo ku cyumweru ku igenekerezo rya 28 kwezi kw'icyenda 2025, ikaba rero yarakomeje no kuri uyu wa mbere mu buryo budasanzwe. Nkuko amakuru abigaragaza, ibitero z'uruhande rwa leta zagabwe mu duce tugera kuri 4 two muri groupement ya Bukombo mu teritwari ya Warikare. Nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara kandi bivugwa, uduce yabereyemo neza bikaba byaragiye bigaragara ko hakomeje kugenda haba urugamba rukomeye kandi rudasanzwe. Uduce twabereyemo imirwano n'ahitwa Rurerure, ahitwa Mukomare, Kitumva, ahitwa Kashavu ku ruhande rwa leta. Amakuru anagaragaza kandi ko urwo rwagabiza ibitero muri turiya duce twavuzwe haruguru. Imirwano kandi ikomeye yumvikanyemo imbunda ziremereye n'izoroheje, ibyatumye abaturiye ibyo bice bavuga ko urugamba rwatumye bahungabana mu buryo budasanzwe. Andi makuru avuga ko uyu mutwe wa M23 uri kwirukana ingabo z'uruhande rwa leta bahanganye, aho birukana uzijyana mu mashyamba yo muri ibyo bice. Bikaba rero ari byo bituma imbunda zikomeje kumvikana cyane, ndetse binavugwa ko urusaku rwazo ruri kumvikana mu mwinjiro wayo mu mashyamba, bigaragaza ko 23 ikomeje kwagura ibirindiro byayo. Ibiro bikaba bibaye mu gihe FARDC n'abambari bayo basenye ikiraro cya Mpeti cyari ingenzi ku baturage bo muri teritwari ya Warikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri uruburaruko. Bikaba bivugwa ko mu gusenya iki kiraro bakoresheje indege z'intambara n'indege zitagira abapilote zizwi nka drone. Iki kiraro cyasenywe kikaba rero giherereye muri groupement ya Kisimba, cyasenywe mu gitero zirangabo zagabye. Mutama rero ngayo nguko wakomeza nawe utubwira n'ibindi. Nuko
biri kugaragara kandi biri kuvugwa cyane cyane yego ni mu misozi yahitwa muri Uvira. byagenze gute Mutama? Uvira aka kanya turi kuvugana ibice byegereye ahitwa Runingo ndetse n'ahitwa Kiriba, yego imisozi yegereye Useni, Kigongo, Matabora, imisozi yegereye Kaseke n'ahegereye Swima hafi y'ikiyaga cya Tanganyika, yego ahantu hamaze gushyirwa abasirikare b'abakomando b'igisirikare cy'u Burundi, kandi bikanavuga yuko mu basirikare bakikijwe hano harimo na FDLR nyinshi, yego bikavuga yuko aba basirikare bahawe gahunda y'uko bagiye kujya muri iriya misozi y'iminembwe, yego ariya za Kakuku, abandi bakajya Turambo, abandi bakajya Ibashiro muri ya misozi ya za Ngombirano, yego abandi bakajya za Mayungumu, Mwanamuke n'ahandi hatandukanye na Marembo na Yuma n'ahitwa na Moya, yego abandi bakajya Kamituga, kandi byamaze no kugaragara yuko imyiteguro muje. yego Mutama, rero kuri ubu bimaze kwemezwa ko indege ziri kugaba ibitero mu bice bya Minembwe ziri guturuka i Bujumbura. Ndagira ngo unyemerere nabyo tubigarukeho, dukomeze utubwira n'ahandi uko bimeze. Ihuriro ry'ingabo za leta ririho rusange ya Kongo ku wa mbere mu gitondo zarashe mu midugudu ituwe n'abanyamurenge mu gace ka Mikenke mu ntara Kivu y'Amajyepfo ikoresheje drone z'intambara nk'uko amakuru atugeraho bivuga. Amakuru y'ibi bitero bishya yemejwe n'umutwe wa 23 biciye ku muvugizi wayo Laurence Kanyuka, aho Kanyuka yifashishije urubuga rwe rwa X yavuze ko drone zarashe biriya bitero ziturutse i Bujumbura mu Burundi ndetse no mu gisagara cya Uvira. Ati guhera saa 2 z'igitondo cyo kuri uyu wa mbere ku igenekerezo rya 29 ukwezi kw'icyenda, ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa ziri kurasa ubudahagarara mu midugudu ya Mikenke no mu nkengero zaho ivyo bitero biri gukorerwa i Bujumbura na Uvira, biri kwibasira abaturage b'abasivili ubugome butigeze bubaho. M23 yavuze ko ibijyanye n'ubugome bukabije leta ya Kongo ikomeje gukorera abaturage ari igihombo, kikaba rero kiri ibintu bigomba kuba bizakurikiranwa, aho rero bagomba kuba hafi no kurinda abaturage bakoresheje uburyo bwose bushoboka. Amakuru yibanze avuga ko inzu ebyiri z'abaturage arizo zimaze kumenyekana ko zarashwe n'izi drone. Ibi bitero byo kuri uyu wa mbere bikurikira ivyo ingabo za leta ya Kongo zagabye mu bice bitandukanye ku wa Mungu ku igenekerezo rya 28 kwezi kw'icyenda. Ibi birimo icyagabwe ku kiraro cya Mpeti M23 yari irimo yubaka muri teritwari ya Warikare cyashenywe n'ingabo za leta. Ku wa gatandatu y'icyumweru giheze nabwo drone zaturutse Bujumbura zarashe mu mujyi muto wa Nzibira M23 maze igaragaza ko kuri ubu ikomeje urugamba ndetse na operation zikomeye. Ngayo nguko rero Mutama, wakomeza tubwira n'ibindi ku zindi axe ukaduha ido n'ibyo kubiko biragenda biba. Ahantu ku zindi axe z'urugamba nagira ngo twikoze Rubero. Yego Rubero rero ibintu birakomeye kandi bikomeje guhindura isura. Biri gukomezwa n'iki Mutama? Nyuma y'uko ngo umutwe neza turambi uvumbuye amakuru y'uko hagiye kuba ibitero simusiga ku ruhande rwa Politique. Yego Ibitendo byo kwambura neza turambi ibice bafite byariya muri Rubero. Yego Bikagaragarira kandi ku basirikare n'ibikoresho biri kuzana ubutembo. Yego Ubaka kanya turi kuvugana biravuga yuko umuhanda uri wegereye hano ahitwa Arimbongo bingana mu cyerekezo cya Marimo, birumvikana yuko awujya kwagera bati ahitwa za Katiri n'ahandi hatandukanye. Yego Mu misozi ya za Migeri. Yego Imihanda rero biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko aka kanya intare za Faranga zifite ikibazo gikomeye cy'uko rwose imihanda bashobora kuza kwisanga muri bya bice byegereye za Katiri na Migeri n'ubundi bamaze iminsi kohereza abasirikare bashobora kuba bahakurwa mu gihe gitoya cyane. Yego Bikajyana n'uko n'ubundi bivuga yuko uruhande rw'ineza cyangwa kimenya kumenya amakuru rwahise rwohereza abasirikare mu misozi yahariya muri za Migeri, bagahita bohereza abasirikare mu misozi yahariya mu byerekezo n'ubundi bigana za Arimbongo. Bikanavuga yuko kandi nanone mu bice byegereza Amasereke no mu misozi yegereza za Katero. Yego misozi ya za Kamukayere n'ahandi hatandukanye, utibagiwe mu misozi ya za Mango n'ahandi za Kasongere n'ahitwa mu misozi igana hariya za Mboro n'ahitwa Syondo.
yego aho biravuga yuko inteko zarangiza muri aya mashyamba zamaze kwashyira abakomando benshi cyane n'ubundi nyuma y'uko bivuga yuko ibi bice byegereza bw'ino misozi yegereza Kihoma ndetse n'indi misozi itandukanye hano muri Rubero FRDC ku ikubitiro ari igiye guheraho yohereza kare bakagaba ibitero baturutse muri ya misozi ya za Musenene n'ubundi bakirukana mama 23 misozi. Yego ngombwa ko bakomeje kohereza abasirikare mu mujyi wa Uvira mu bice byegereye ahitwa Kibonge, Kazingira, Kiroma, Mwange, Kayaja, Munanira, Shenge. Yego niba mu misozi yegereye Kirungu bari gukeka yuko intare zasaramwe zamaze gutita abasirikare ahitwa Gomba n'imisozi ya Katongo yegereye ikiyaga cya Tanganyika mu bice byegereye aho Fdnb bikomeje gucisha abasirikare mu binyamakuru. Yego nibyo kandi ibintu bikomeje kugenda bijya mu bundi buryo. Mutama ndagira ngo unyemere turabe ibyatangajwe na leta ya Kinshasa ku mutwe wa mama 23 ubwo turagaruka tujyana no mu minembwe no mu bindi bice ugenda tubwira ibiriko biragenda bihaboneka mu buryo bw'iramvuye. Yego nacyo ubwabo Leta iharanira intwaro rusange ya Congo yongeye kwita abarwanyi b'ihuriro Alliance Fleuve Congo ibyihebe, imvugo itaherukaga gukoreshwa kubera impande zombi zari ziri mu bihe by'ibiganiro. Byagarutswe mu itangazo ryashyizwe hanze na FARDC ku munsi w'ejo kuwa gatandatu kwigenekerezo rya 20 kwezi kw'icenda 2025 aho ryashinjaga M23 kuyigabaho ibitero mu bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. FARDC yagaragaje ko kuwa gatanu kwigenekerezo rya 19 kwezi kw'icenda 2025 AFC mama 23 yagabize ibitero mu bice bitandukanye birimo ahitwa Canzikiro n'ahitwa Nkambi muri groupement ya Kisimba mu murenge wa Nyanga muri teritwari ya Warikare no mu bice by'ahitwa Sisa muri teritwari ya Kare muri Kivu y'Amajyepfo. Yatangaje kandi ko kwigenekerezo rya 18 kwezi kw'icenda 2025 abarwanyi b'uwo mutwe yise ibyihebe bakozanyijeho n'ingabo za leta FARDC mu gace kahitwa Ndete n'ahitwa Kazinga muri teritwari ya Masisi, ahitwa Chambobo n'ahitwa Qatar muri teritwari ya Karehe n'ibirindiro bya FARDC biri mu ahitwa Muhondo muri groupement y'ahitwa Banyungu muri teritwari ya Masisi. Ingabo za leta ya Congo kandi zatangaje ko ku munsi wari wabanje AFC na mama 23 bari bagabiza ibindi bitero bikaze. FARDC yakomeje gushimangira ko itazakomeza kwihanganira ivyo bitero bikugabwa na mama 23 yise mutwe w'iterabwoba. Kwita ibyiye bihuriro rya AFC mama 23 ku nzego z'ubuyobozi za leta ya Congo byaherukaga mbere y'ibiganiro byari guhuriza impande byari bimaze igihe biri guhuza impande zombi muri Qatar Doha. Ibi bikaba bishobora kugira impinduka mu biganiro bizaganishaga ku mahoro hagati y'impande zihanganye, cyane cyane ku mutwe wa AFC mama 23 nawo wakunze kugaragaza kenshi ko ingabo za leta FARDC zikomeje kurenga ku gahenge zikagaba ibitero mu bice bitandukanye no kutubahiriza ibyo buri ruhande rusabwa. Ibi kandi bikaba bifatwa nk'ikindi kimenyetso kigaragaza ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora kwikura mu biganiro by'Doha. Benshi bakabibona ko ari ikibazo gikomeye ndetse bikomeje kugenda bikurikira amakuru akomeye y'ibiri kugenda biba kugeza ubu ngubu. Rero muri Kivu y'Amajyepfo ibintu ntibyoroshye muri Mwenga, ubu rugamba rwakaze. Abakuru atugera bavuga ko imitwe yitwaje intwaro ikorera muri teritwari ya Mwenga n'ayitwa Shabunda muri Kivu y'Amajyepfo ishaka kwirukana umuyobozi wa regima ya 2336 y'ingabo za leta n'intwaro rusange ya Congo, Colonel Chihutu Vera. Mwibaruwa iyi mitwe yandikiye Son Excellence Felix Antoine Tshisekedi yashinje Colonel Chihutu gushyigikira indi mitwe bashinja ubugizi bwa nabi akayifasha kubona ibikoresho birimo intwaro. Colonel Chihutu kandi ashinjwa kwifatanya na Albert Kahasha Muhura alias Fokamike umukunyereza ibihumbi 48 by'amadolari leta zunze ubumwe za Amerika yagenewe imitwe ya Wazalendo ikorera muri Mwenga n'ayitwa Shabunda. Iyi mitwe ya Wazalendo
Wazalendo yamenyesheje Perezida Felix Tshisekedi ko akwiye gusimbuza Colonel Chihutu, undi mwofisi uyobora rejima ya 336 ifite icyicaro gikuru imuri Mwenga. Iyi baruwa ikurikiye imirwano yahanganishije umutwe wa M23 ndetse na FARDC, mu gihe kandi Wazalendo iyoborwa na General Marayika ndetse na General Kanyakiriba ku igenekerezo rya 19 ndetse n'igenekerezo rya 18 habaye imirwano ikomeye mu rwego rwo kugira ngo uruhande rugire ubugenzuzi kuri santere ya Mwenga. Icyo gihe hapfuye abantu barenga 8 mu ntangiriro z'ukwezi kw'icyenda. Imitwe y'Abazalendo ikorera mu territoire ya Uvira nayo ikaba yarigaragambije isaba ko umuyobozi wungirije w'akarere ka gisirikare ka 33 Brigadier General Gasita Olivier yimurwa. Icyo gihe Wazalendo yagaragaje ko mu gihe Brigadier General Gasita yaguma muri Uvira mako yaratishobora koroherwa no gufata igisagara cya Uvira mu buryo bworoshye kuko bamwitaga umunyarwanda. Ngayo ngukora Mutama wakomeza nawe utubwira ibiri kubera ko mu bice bya Minembwe no kuzindagisi aho wambwiye ko urugamba rukomeje kwitegura mu buryo budasanzwe. Mutama uratwumva? Nukuvuga ngo bwana munyamakuru, yego, nubwo wagiye ukomaza mu misozi y'Minembwe cyangwa se mu misozi yegereye hariya Mwenga munsi ya Bukavu, mu misozi iri hasi ya za Kabare, yego, ugakomaza mu misozi yarasha bunda hafi ya za Penikusu, yego, wibagiwe imisozi yitwa Minembwe ahegereye Kakubere ndetse n'ahitwa za Kamombo n'ahitwa za Werera n'ahitwa Tumungu, yego, wibagirwa ahitwa Tubangwa no misozi ya za Ibashiro, yego, bwana munyamakuru, wibagirwa imisozi ya za Ngomiyano, yego, aho FARDC aka kanya ishaka gufata mu buhe buryo ikoresheje iriya mihanda international gatanga iki mu misozi yegereye hariya Garuningo n'ahitwa Mwesi, yego, n'ahitwa za Bafarego, yego, iyi misozi bakayibyoresha bashyira ahitwa za Kizo, imisozi hasi ya za Rulimba ndetse n'ahitwa za Kabambare, yego, ariko bikavugwa yuko FARDC bishobora kwigora cyane ukurikije n'ubundi twamaze gutegura ibitero byawo, yego, muri iriya misozi yegereye ahitwa Kunda, yego. Ibombo sanga. Mutama ndumva bicika mu gihe dutegereje ko yagaruka ku murongo kugira akomeza tubwira byinshi ko bikomeje kugenda vyibonekeza. Abanywanyi ndagira ngo munyemerere turebera hamwe ibijyanye n'urubanza rw'abasirikare 17 ba FARDC bakatiwe imyaka 10 y'igifungo bazira gusambanya abantu. Ubwo turaza tugarukanye Umutama akomeza tubwira byinshi ko bikomeje kugenda vyibonekeza. Turabwira ko urukiko rwa gisirikare muri Buniya rwakatiye abasirikare barenga 10 igifungo cy'imyaka 22 kubera gufata ku ngufu abana bato. Ibihano bizatanzwe nyuma y'iburanisha ry'urukiko ryateguwe ryatewe inkunga na NGO CFPD na UNICEF mu rwego rwo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abagore n'abakobwa. Iburanisha ryabereye mu cyumba cy'urukiko kimuriwe ahakorewe icyaha imbere y'ibiro by'ubuyobozi bw'aka gace kahitwa Bangkoko. Hari abaturage babarirwa mu magana nk'uko bitangazwa na Radio Okapi. Muri 17 baregwa bagera ku 10 bahamwe n'icyaha cyo gufata ku ngufu no gushimuta abakobwa bafite imyaka 9 na kugeza kuri 16 mu mijyi yitwa Mungwaru, ahitwa Mambasa mu kwezi kwa kari muri 2024. Umwe mu baregwa yagizwe umwere kubera ibimenyetso bidahagije mu gihe undi mwana ukiri muto yoherejwe mu rukiko rw'abana, ikimenyetso gikomeye cyo kurwanya kudahana.
ibi byemezo byerekanye intambwe ikomeye mu kurwanya kudahana kwihohoterwa rishingiye ku gitsina mu turere turimo amakimbirane, bigamije kugarura icyizere ku bahohotewe ndetse hagatangwa n'ubutabera bwa gisirikare no gukumira abatekereza gukora ibyaha nk'ibi bya gisirikare, nk'ibi mu gihe ari abasirikare. Umuryango utegamiye kuri leta w'abagore uharanira amahoro n'iterambere ridaheza Sofepade ku bufatanye na UNICEF bateye inkunga uru rubanza mu rwego rw'umushinga ugamije guha ubutabera bahohotewe no gukangurira abaturage kumenya uburenganzira bw'umugore ndetse n'umwana. Mutama, niba utwumva wakomeza n'andi makuru, twari tugize ikibazo cya network. Nuko ngo nayo imisozi ya Uvira, nayo imisozi yose Kivu Minembwe. Yego. Ndi kubabwira ibice by'ineza turamwe guherejwe abasirikare muri ya misozi yegereye ahitwa za Kunyani, imisozi igiye za Kindu. Yego. Ni imisozi bivuga yuko bayoherejemo abasirikare nyuma yuko ubona yuko FARDC ishobora kugaba ibitero biturutse muri mihanda rute nationale 5. Yego. Hafi ya za Runingo, Mwezi n'ahandi hatandukanye bashaka kugaba ibitero hariya za Nyange ndetse n'ahitwa za Kasongo. Yego. Bakaba babikoresha baturutse ahitwa za Rubabo n'ahitwa za Kabinda n'ahitwa za Kongolo. Yego. Nyuma yuko igisirikare cy'u Burundi cyamaze gutegura ibitero baturutse mu bice byinshi bitandukanye bitangatanze Bukavu, bavuga yuko mu gihe baba bamaze gufata Bukavu bayambaye intare za Sarambwe. Yego. Byabafasha no kujya mu bindi bice byahariye muri Kivu bwa Munyamakuru. Ku zindi akisi z'urugamba rero. Yego. Tuzenguruke bayikare tumenye ko situwasiyo ihagaze muri eneo zimaze igihe zifashwe n'umutwe w'intare za Sarambwe. Yego. Tumenye no muri za FARDC uburyo bihagaze. Yego, tubwire. Ni ukuvuga ngo rero ibintu bikomeje gukomera cyane. Yego. Mu bice bya Warikare. Kuva ryari? Byatangiye gukomera kuva ryari? Ni ukuvuga ngo ni uguhera ku munsi w'ejo, aho umutwe w'intare za Sarambwe wagerageje kwigira imbere usatira ibice byinshi bitandukanye ndetse kandi ugafata n'imisozi myinshi itandukanye. Yego. Ni ukuvuga ngo nyuma y'uko ku munsi w'ejo hafashwe n'abashaka. Yego. Bamukomoka muri Black Water bafashwe n'uyu mutwe w'intare za Sarambwe. Yego. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari abasirikare bakuye ku bice bya Mesa n'ahitwa Ishunga n'ahitwa Katanga. Yego. Babazana muri iriya misozi yegereye hafi y'umuhanda nationale 500 Mutakatu ya mbere ndetse n'ahitwa Mutakatu ya kabiri. Yego. Aba basirikare bazanye n'ibikoresho byiganjemo kajugujugu z'intambara, ubwo ni helicopter. Yego. Helicopters ndetse kandi bazana n'indege ziri mu bwoko bwa tactical drone kamikaze. Yego. Zigamije kugaba ibitero muri iriya misozi iri hasi mu kibaya cyitwa Nyezera no mu misozi igera ahitwa Musenge. Yego. Ariko bikavuga yuko nyuma y'uko uyu mutwe ukoze mission yo gufata biriya bice bizamuka kuri umuhanda nationale 509. Yego. Hafi ya Mutakatu ya mbere na Mutakatu ya kabiri. Bikavuga yuko uyu mutwe wahise umenya amakuru yuko n'ubundi ushobora kuba ugiye kugabwaho ibitero simusiga n'uruhande rwa FARDC. Yego. Abasirikare baho benshi muri bo bagahita bahungira muri bice byegereza za Niyamimba no mu bice byegereza Karari n'ahitwa za Kiwuri. Yego. Hafi y'imisozi yegereza Nyabitekere. Yego. Ibi rero byabaye ikibazo gikomeye cyane uko kugerageza kwerekeza mu bice byinshi bitandukanye ishaka kugaba ibitero, irasanga uyu mutwe w'abatangatanze ukabatangatanga mu bice byinshi bitandukanye. Yego. Bikavuga yuko rero abasirikare abahawe misiyo b'abarundi ba Fdnb n'abana b'abakomando. Yego. Ngo bagiye kwerekeza mu bice byinshi bitandukanye byahariya muri Warikare. Yego. By'umwihariko bagasatira imihanda yegereye hari hafi na Nyenzera. Yego. Bagiye muri iriya misozi za Byungu n'ahitwa Mururi. Yego. Bagaca ahitwa Karonge na Kibuwa muri iriya misozi ya Mera ndetse n'ahitwa Rimangi. Yego. Berekeza mu byerekezo bigana hafi za Kishanga n'ubundi bagaba ibitero ku ruhande rw'umutwe w'intare za Sarambwe
ariko bivuga yuko iyi misiyo kuyikora ngatari ibintu byoroshye kuko harimo intera y'urugendo rurerure bisaba no bivuga yuko hagiye kwifashishwa indege yego yo kwerekeza muri ibyo bice kugira ngo n'ubundi uyu mutwe uri kwerekeza muri ya bice bya Mubanda n'ahitwa Wenga no mu byerekezo bigana za Taweza n'ahitwa za Boboro bashobora kuba bawusize inyuma, ariko bikavuga yuko n'ubundi uyu mutwe wamaze kwicamo ibice bitandukanye bitewe n'umubare w'abasirikare bafite ku mirongo imbere ku rugamba, n'ubundi bamaze guhabwa umusirikare mu gihe bakuye mu bice biri strategike by'umwihariko bitatu bakundirwa ikomo yego bishobora kuzafasha byoroshye FARDC kwinjira mu misozi muri teritwari ya Masisi by'umwihariko uyu musozi wa Mweso ndetse n'imisozi itandukanye bahagurutse indege ziri mu bwoko bwa Sukhoi 25 ndetse n'izindi za drone bakagaba ibitero mu bice bitandukanye z'abasanzwe zigenzura bya teritwari ya Masisi. Yego Mutama, reka dukomeze n'ubundi page y'amakuru yacu. Tujye rero kubivugwa muri aka karere birebana n'umutekano, aho abatoza b'ingabo za EAC zihora ziteguye gutabaraho rukomeye zashoje imyitozo yakorerwaga mu Rwanda. Ubwo turakomeza n'ubundi nawe tubwira n'ibindi biri kugenda vyibonekeza. Nk'uko rero tubibabwiye ni East African Standby Force basoje amahugurwa ya gisirikare yaberaga mu Rwanda. Ayo mahugurwa yaberaga mu ishuri rya gisirikare Rwanda Peace Academy, akaba rero ari imyitozo yari igamije gufasha abayobozi b'ingabo zihuriye muri East African Standard Force. Nk'uko bigaragara na mahugurwa arebana no kuyobora urugamba, aho yagenewe abasirikare bakuru basanzwe kugira ngo bagire uruhare mu gutoza no guhugura abandi, bizwi nka Battle Group Commanders Training of Trainers Course. Yatangijwe ku igenekerezo 8 isozwe ku igenekerezo 19 ukwezi kw'icyenda 2025, yateguwe ku bufatanye na Rwanda Peace Academy, ubunyamabanga bwa ASF African Peace and Security Architectures. Mu bindi bikorwa abo basirikare bakoze harimo gusura urwibutso rwa jenoside rwa Kigali n'ingoro y'amateka yo guhagarika urugamba rwo kurwanya jenoside, aho basobanuriwe amateka yagejeje u Rwanda kuri jenoside yakorewe abatutsi n'uburyo ingabo za RPA zayihagaritse. Basobanuriwe kandi ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi ku muryango nyarwanda n'urugendo rwo kongera kwiyubaka nyuma yayo. Ayo mahugurwa yasojwe ku mugaragaro n'umuyobozi mukuru w'ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama Brigadier General Indru Nyamvumba, washimiye abitabiriye ayo mahugurwa ndetse akanasaba kuyabyaza umusaruro mu bumenyi bahawe. Ati aya mahugurwa yabahaye kumenya inzira n'uburyo umutoza akwiye kwitwara mbere no mu gihe cyo gutoza abandi ndetse no mu isuzuma ry'ibyo yatanze. Muri make ubu mufite ubumenyi, buhanga n'ubushobozi umutoza akwiye kuba afite. Uwitabiriye ayo mahugurwa mu ngabo za Kenya Lieutenant Colonel Lawrence Gitangiga yashimangiye ko amahugurwa bahawe n'ubumenyi bungukiyemo ari ingirakamaro ku batoza kandi bizabafasha guha abandi ubumenyi mu buryo bwa nyabwo. Ayo mahugurwa yitabiriwe n'abavuye mu bihugu bitandukanye birimo Burundi, Egypt, Ethiopia, Kenya, u Rwanda na Uganda ndetse n'abari mu banyamabanga ba ASF. Nk'uko ro biri kugenda bitangazwa, bakaba rero barungukiyemo vyinshi nkuko amakuru adushyikira abisigura. Mutama, wakomeza n'andi makuru? Uvuga mu yandi makuru ni ibice bya Warungu. Yego, ni ibice bya Warungu. Aka kanya turi kuvugana imisozi ya Warungu nayo iri mu bibazo kandi yagoberewe sanzwe. Yego, iyi misozi nyuma yuko umutwe w'intare z'Isarambwe uzanye abavuye ahitwa za Karika mu misozi ya za Igege n'ahitwa za Buhombo. yego, kamanuka hafi y'umuhanda w'Inationali kabiri berekeza ahitwa Ngeshwe mu misozi yegereye hagati muri Warungu. yego, mu byerekezo bigana muri Gashongerwe bagamije gusubiza inyuma aba basirikare baba Wazalendo bivuga ko bivanzemo n'Abarundi. yego, byigeze kuba ikintu kibazo gikomeye cyane kuko biravugwa kandi biremezwa yuko Karambi kumvikanyemo amasasu menshi cyane hagati
hagati y'intare zatarambwe ndetse n'abazarendo. yego aho abazarendo bari kugerageza gushaka kwicuma ngo begere muri bice bya Budodo. yego niba zafashongerwe bayikontorore neza 100%. yego ariko bikomeje kugorana kuko abaturage batuye muri bino bice abenshi bari kwifatanya na twirwaneho na mama 23. yego nuko n'ubundi abazarendo bari kuvuga yuko bagambaniwe ngo n'abaturage batuye muri bino bice kandi bikorwa n'ibintu bikomeje kugenda bindikira umunsi ku munsi n'isego no kwitego. Mutama, reka dusoreze ngaha tugushimire cyane. Yego urakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rude ndibashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dusoreze ngaha tubashimire cyane kandi kuri dukurikiye bwa mbere ugiriwe mwanya mwiza utushonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubategurira tukanabashyikiriza ngaha. Hasta la vista.